Moje ime je Ivana Miloš Prokopić. Bavim se profesionalno odbojkom, igram od svoje 11. godine i u reprezentaciji sam od 2005. godine, tako da već dosta vremena igram. Igrala sam u Azerbejdžanu, igrala sam u Turskoj, u Italiji, tako da evo, mogu se pohvaliti jednom uspješnom karijerom iza sebe. Da, studentica sam para, evo prva godina, jako sam sretna što sam uspjela spojiti obrazovanje i karijeru i evo, nadam se da ću uspješno sve privesti kraju. Upisala sam par upravo iz razloga jer mi pruža tu jednu dualnu karijeru, znači da mogu i studirati, mogu znači i baviti se odbojkom i to me jako interesiralo. Probala sam studirati prije, nije mi išlo, znači jednostavno taj spoj karijere sportske i obrazovanja je bio nemoguć. I evo, danas mi se pružila prilika da uspijem to dvoje, tako da nadam se da će mi par uspjeti pomoći da saznam šta želim nakon sportske karijere.